Emibiri y'abantu mushanju abagwira mu Rubutandu ahanguto y'ingendo y'amasaka kuzambarara yahika mu cyaro n'ubushesheri izuba kandi okucura no kucuramirwa byashweka abanyabuzare n'abanyamukago bekeji. Ivan Agaba afire no mukazuwe naberere mu Rubutandu kandi abanyabuzare no bagira ngo Ivan ofire hamwe no mukazuwe Brenda nabo babire bahangirire shika cyabo. Tinyine cyo kugamba umwana wanje abirari munywani wanje tinyine cyo gukora abana turukuzo mu cyenge cyanje bakarara mu Sayuni na Ivani abana banje babire ne bankunda munonga nifukana nabo okwezo kwa munana tumazire kuzika mama wito rukuzaranye na nibwe mperukire kubareba twaganira twazana hamwe enaku yatweba niwe bajya abantu bakunyangura ndi kubakunda kana bakunkunda ngo tubera tujya twahura amakuru mabi okutera ngo braza wanje na mukazi wanje batunga accident nahora naburo businje. Isho umugenzi Ivan Agaba owamunywanga Beno no Swaibu turiyamureba nawo mazire myezo mukaga atakutambura bwanyuma yo kutunga Butandu yagira ngo kufa kwa abana be nabijukuru kumusigira moyo mu ngaro. Weno utabana wanje ogwe nawabire na bazana za muragwana kai nawo genzi okutwara mwabira nkaburu muna wanje urugendo birabire nandebere kandi yabirari mu mwana wanje munonga acho chamba cyawe nashiri nimwe na yamushiri kuki nandaka gwira na deni tukatwarengana je munonga. Swaibu nagira ngo abirategeriza abana mbweno bamuretire metumbi ati musigazi abira nande turabana kishenkuru kurebishenkuru anda bena no wabirenda kubatiza naho kumubatiza naho bayikiro umuhanda bari kujya ariko Kampala bahika Masaka bakafuna accident. Ba mama b'abagenzi bagamba kufoku bane bandebera munonga bwo kwazo mushija wanje bampe cyo kurya bampe cyo kunywa bamanyanga mama wabo ogwazishe wabo ngenu chawa umwishtogo itwe nkabanya gahondo twamufero abo kuba ishe n'umurweyire na nyina n'umurweyire niwe yanabareberera na family yone. Abana bija kuzikwa izobere ya Nyanchakare omuraka mwezi district ya Rukiga gashakwa ari waswa.